फिट इन्डिया सानडेज अन साइकेल बिथांखिजों क'क्राझाराव साइकेल सालायदों क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो साइ एसटिसि अथ'रिटिआ। फिट इन्डिया सानडेज अन साइकेलनि गेजेरजों हादरनि सुबुंफोरखौ देहा जोथोन फारसे गोसो थांहोनो आरो हादरखौ फिट लाखिनो थांखिजों हादरनि दाब दाब थावनिफोराव थानाय साइ सेन्टारआ गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावनाय हानजाफोरखौ लानानै साइकेल सालायनाय हाबाफारि मावफुंगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो दिनै हादर नाङैनो दाब दाब थावनियाव साइ एसटिसिआ खौरांगिरिफोरजों लोगोसेयैनो साइकेल सालायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि खान्थालगुरियाव थानाय एसटिसिआबो दिनै फुंबिलिनि 7:30 क'क्राझार प्रेस क्लाबजों साइकेल सालायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे साइकेल सालायनाय हाबाफारिया साइ मिरुनिफ्राय जागायनानै बिटिसि नेहाथारिख'आव गिदिंनानै फिन साइ मिरुसिम गिदिंफिनना थुंगियो। Here to celebrate or to organize the Fit India Cycles on Sunday. This in the connection with the joint venture of Press Club of India, Press Club of Kokrajhar and Journalist and Media Association of India. So this was planned in the early part of this previous month, but it was due to the certain conditions in the country. It has been postponed, and today we are fortunate enough to hold this cycle run. This Fit India Cycles on Sundays is spreading the message all over the country to remove the obesity or to eradicate the obesity. So this is a very important aspect, and if we are fit enough, then the nation is definitely going to progress in the much farther faster stride. This is the main motto, and because of our daily routine we are not able to find out sometimes, so this type of activity will definitely keep our people out. They'll come out from the house and they'll remain themselves fit. This fitness will are going to benefit in a different way, not just only fitness. It is going to cut down the expenditures of the petrol, cut down the expenditures of medical expenses. So, and the people will be more aware, and you know the sweat is the best thing which we are going to which comes out and eradicate the your diseases. So everyone should spread out this message of Fit India Cycles on Sundays, and not on Sundays. Please keep on keep on continuing for the another days also. Thank you so much. Thank you, and the best wishes for the today's Sundays on Cycle. Thank you. Thank you. এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ইচিজি টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।